Abafundi baza kudityaniswa ngobuxhakaxhaka boqhagamshelwano bawalahle kude akuqwa kwincwadi ezoluhlobo lwe-textbook bafumana izifundo ngokucofa nje. Ngijabule kakhulu ukuthi sesizosebenzisa ama-tablets, ama-textbook ngeke sisawadinga. Ama-marks ami azophakama kakhulu kunakuqala ngoba sengizosebenzisa i-technology. Ngijabule kakhulu ukureceive lama-tablets and ngiyathemba ukuthi kuzongisiza ukuthi ngisebenze kakhulu ezifundweni zami. Inkulu baphathiswa yaseMpumalanga unkosikazi Refilwe Mtsweni Tsipane ithi eliphulo liza kuphucula ubomi babafundi ngokodwa abo basezilalini. Secure about 55,000 as the first phase ukuthi sinikezele kulabantwana, saphinda futhi sa secure about 6,700 yama laptop ukwenzela ukuthi nabo abothishela nabothishelakazi babe nawo ama laptop ukuthi baqhumane nalabantwana. Njengoko liqazele ulwaphulo mthetho olufana nokuqhekezwa kwezindlu, ezi tablets zifakelwe ubuxhakaxhaka bokukila apho zikhoyo tracking devices kabla makhumsha. Security senze sure ukuthi lama gadgets aba nama features abangela ukuthi mangabe uyitshontshela ngeke ukhona ukuyisebenzisa. Eliphulo liza kusona kwezinye izikolo kwiphondo laseMpumalanga ngokubanzi.